Belok. Hah? Belok. Hai guys, assalamualaikum, bertemu lagi bersama gue Jere guys. Belakang gue ada Bram Jackson, Una dan anak gue Ara guys. Di sini Una Asram. Di sini Una pengen gue ajarin naik mobil truk oleng guys. Bram, tahu gak mobil truk oleng? Truk pasir. Nah ini guys. Iya. Jadi gue pengen ajarin naik mobil truk. Suatu saat gue get atau lari pagi, minggu pagi, di Sabtu pagi atau pas hari libur, jadi bisa dibawa ke sini guys. Harus kita biasakan guys. Jadi pertama kali nih Una pengen gue naikin mobil truk biar terbiasa. Kalau nggak terbiasa, kita tiba-tiba naikin sini saat get dia bakal kabur. Jadi mesti kita latih dulu guys. Ya, jalan ya. Ayo. Guys, Bram. Kebetulan nggak ada kameramen guys. Nah, Ya. ini Una pengen gue naikin sini nih. Ayo. Dikit. Nih, naik. Jadi harus dibiasakan nih. Itu Bram. Tuh. Ini Bram, ikutin aja. Wes. Ya. Kalau kita mau ke Cafe Day, Tuh guys. naik truk biasa. Waduh. Una naik truk guys hari ini guys. Guys. Biasa guys. Ih. Waduh. Nampak-nampaknya kurang nih guys. Keri. Ayo. Nanti kita. Tidak. Una deh. Ya, ini dia. Belok guys. Kita belokin. Namanya Una keri guys. Jadi ini teringat masa kecil kurang bahagia guys sepertinya guys. Ayo guys. Main mobil-mobilan. Ayo, Una, diam. Ayo, ya, asik. Mantap. Ini kita latih di gang dulu ya guys. Nanti kalau sudah terbiasa, baru di jalanan yang agak besar guys. Takutnya kalau kita latih naik truk di jalan besar langsung ada motor atau mobil lewat, bahaya guys. Una bisa kaget, lompat kabur. Muter lagi. Wah, namanya Una sendiri guys. Ayo Una, ayo. Jangan lepas, ayo. Ya, ayo terus. Seru guys. Bram, tasnya harusnya lu pegang, ntar kita muter ke jalanan jauh Bram. Oke, coba langsung kita tes ya. Platingnya Bram. Kita tes, kita jalan jauh guys. Araus, taruh. Ih, lucu guys. Kameranya kan. Lucu guys. Naik mobil. Terus Bram. Asik. Oh, tarik. Ya, aja ya. Ya, sudah. Iya. Rem. Mau lompat. Dia berak. Mundur dah. Sini. Ya, sini. Dia tadi makan rumput. Enggak. Coba, bentar kita bersihin dulu. Si Bram kaku banget. Tarik. Oke. Kita bawa keluar jalanan guys. Kita bawa keluar jalanan guys. Ikutin Cil. Bocil FF. Ah. Iya. Ikutin. Dia kagak kabur ya bang? Enggak. Kenapa bang? Dia jinak. 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 Alah,
Kita kemana nih Bram? Jalan terus. Terus. Ayo. Sana. Ya. Belok. Hah? Kita mana, Pak? Belok. Jalan terus Bram. Ya, terus. Kita ngevlog jalan-jalan sore guys. Si Una naik mobil truk oleng. Ya, jalan terus. Ternyata aman guys, langsung ke jalan besar. Aman. Mantap. Asra nyemplung. lucu. Kamu narik ke Bram, tarik Bram. Takut di depan lu, tarik. Tarik. Yo. Tarik Bram. Sok. Tarik Bram. Yoi. Namanya Una, guys. Ya, kata Una jangan cinta, guys. Ini kemana nih ntar nih? Terus. Terus. Acak, Terus. acak. Terus Bram. Ini mau hujan Bram. Oh iya. Mau hujan. Ya, Mendung. terus lagi, guys. Ternyata udah mendung guys, langitnya guys. Mendung, jangan sampai hujan Bram. Hah? Balik arah dah. Takutnya hujan. Balik arah dah. Yuk guys, kita balik arah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di share, komen, like, dan subscribe ya guys. Oke guys, si Bram udah balik arah no. Jalan terus. Jalan terus. Jalan terus Bram. Jalan terus. Dia mau lari. Jalan terus. Ya itulah dia guys, yang namanya masa kecil kurang bahagia. Jadi ternyata seru banget guys. Pertama kali Una gue naikin mobil truk, seru banget. Oke guys, thank you guys yang sudah nonton video ini, yang udah share, thank you guys, yang udah subscribe, thank you guys, yang udah komen, thank you guys, yang udah like, thank you guys. Bye bye, see you.